megalayapost.news. Mantel kami ki kali bapun Kenya ki kondon anya kali babalabu jengmai ki paibah kali kawan ki pulit Kariboy district lamba katanat traffic branch Chong Dongpok police station menta kas ngi ublei kila pelong daga jingkandra napang ya ki kali paibah ki bayai bayang lembau surok ba National Highway 6 Hanongpo kani gajing pelong ya ki jingkandra ya ki kali nadu kali he ki kali red bat kali arsaka kade ban pedrekam ya ki kondon an nya kali baru ban pesothu ya ki paibah sepang gajing kit kli bagi hab ban but ya ki kondon kenang ban lat nya kino gajingja besosi ki badai tang nakadau gajingnya turmur ya ki kali haki surok paibah hakane gajing kendra u additional superintendent of police badipet ya katanat traffic u jerabah ulai gajing kren ban pesothu ya kinong nya trok ndak bakodoru halo gajing nongkam man penne ya gajing sengan ya ki surok badru ban but renti ya ki kondon an nya kali gajing ajing kren jongu kalong sibenta man pensai paibah kabarong kam kamtam ya kinong nya kali ki bakit kya kababu jingma bah ya ki paibah आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रक ड्राइवर लोग को हम मालूम है कि वो राइट साइड में चलाता है कि नहीं मतलब आप लोग का जो गाड़ी चलाते हैं वो हमेशा वो megalayapost.news.